Anyang laki din! Kunak man no may ka ita ijabang kag bakit? Saan pa ilaan lakay? Ha? Inton bigatan nga umay katulungan iji bangkag. Adati na patag-apagnak ita iji ili. Anyat mapan mo aramiden ijayaya. Nagadulaki din sa ludsod mo ay Mario. Di kalata nga urahin no anyat isang put ko inton malang. Anya? Ala, ingkan iji bangkag. Ano usam asi kapay lang timapan. Jak pa'y makaumay. Sige. Inak nga rudan, lusing. Kapanam gay luseng, nakasukat kamay. Mapanak ija ili nana. Mapan ko man pick upon ti order ko arelo kon bracelet. Ah, relo kan bracelet? Wan nana, in order ko iti gayam ko nga dayi Manila. Kasta ka day? Ay, nagpipintas day gijay arelo nana. Nginginaan arelo kon bracelet. Gumatang kay ito iti lakok Ay, katwa na. Lakit di ta magustuak ken ada kwartak. Adda nana, anya laki din. Kit ala iyag munto dito'y balay, tagkita ak no ada magustuak. Wan nana, yag konto inton bigat. Maala nga ron labsan kayo pay. Anya? Dayta tinapan mo innala ijay ili bakit? Wan lakay, relo, kon bracelet. Na, an-anon ngay dayta? Hay, kat isot ilutok akanan tayo, Mario. Salbag kide. Ilakok alangan mat. Ay, inayan ito. Anya? Damagampay langon, anwag. Alangan mat nga ilutok. Kasala saan ka ngagpampanunot? Ay, una yan lusing. Ala. Sapay la ko mga rod ta mailakom amin dayta. Kahit manungay ti impuunam iti dayta. Dakkel agad at ti impuunak iti daytoy alakok lakay. Nasurok at 30,000 tingkatang ko iti daytoy. Nangina dagitoy alakok arelo kon bracelet. Nagnginamot tan. Nangina adita branded. Saan nga imitation akas lalako ti daduma? Local, iso analaka. Ala. Rugyam nga ruden ti agila ko tapno kumita kamait. Ket maisubli ti impuunam. Oh, anya nana. Adda ka din tinapili yu arelo kon bracelet? Daytoy laeng rilaw tigatangag luseng. Dayta ka di black. Wain, kamanungay daytoy. 1.5 lang dayta nana. 1.8 kuma, ngam gaputada kayo, iso nga ure 1.5 lata na. Ay daapaw, nagngina si ka. Ang sa bagay, branded makidi Ay wala na, branded amin alakok. Ti bracelet ngay nana, awan ka din napiliyaw. Ada nga mawampay makwartak. Iso nga uray daytoy rilupay laang. No adan tumanan itad dagiti anak kaw, sak tumanan gumatang. O sige nana. Mala, mabiit laang, taala at tibayad kaw. Ay na, mare. Pasensya ka. Awan pa talaga ti kwartang ita. Ha? Sa nabali, tadupay mo day tarelo, kan bracelet, asaan mo analako. Gumatang aktulat ta ka din, ada kwartak. Awan pa talaga ita. Manupay lang amin tinalakok, manipod ginatang ko dagiti mari. Ay, nagrigat nga aglako. Nangina ti panangilakok, tanangina mo ti puunan na. Nairanamat nga nga awan kwartak ita. Ado nga min tinagastusa ka lagi tinapalpalawas nga daw, mare. Uray, ipautang kulatan mare. Uray, inutom abayadan. Ha? Wan mare, no ada kwartam, uray, mangtad ka, inot, kasjay. Oh, sige, natay-tati ko na, mare. Tay black man nga rotitad mo kanyak. O sige, mabait lang nga, talaok iti box.
anak ko naktumat. Si kakit dimot kumari. Italaang nga ilakwan ka. Di ka pa'y gumatang mo. Ibagbagak tipod no kumare. No adda kwarta, gumatang ka talaga. Ngamawan mo't nga rod. No kayat mo kumari. Ura ipautang kulatakan ka. Ha? Wan mare. Ura inut-inutam latan abayadan no ada kwartam. Sigurado ka? Wan man kumari. Siya kunti mangibagbagaya. O sige. Saan arilo ti alag, ah? Bracelet kanyak, mare. O sige, ayan na bracelet ti kayat mo. Tay color pink man, mare. Ay wana, mayat dayjay mare, maibagay unay kan ka. Nagpintas nga usaran tunggal adapas kan nga atendaran. Nay, damot ti kabarbaro a bracelet mo bakay? Ay, wanla kay. Impautang ni Mari Lusing. Ha? Ado pa'y nga mintila ko na. Saan pa'y anagat-gatang? Diyak kumakayat nga agalat, awan kwartak. Ngam na ko na namat nga ipautang na kanun. Kasta ka day. Ay, agan anad ka kingkwa na bakay? Amumutin to ugali da di ako maray. Ha? Numaminsan mga minda di alusay. Kundi pa utang, ngaminton kwan, mapannakan to ichis-chismis kadagiti ka aruba. Padasan na ah. Sana siyak ti pagaramidan na itikas na. Durabag tingiwat na ko naktumat. Nagalas ti ugali da di ako maray bakay. Sana nakapapati dagiti bagbagana. Una yan ti kastoy, nagregat laki din ay agpautang. Ha? Taapay bakit? Anya man ang ti parikot mo? Dayjay man agurya, napanak iji balay da. Singsingirik ti utang na arilo. Kunakkan ko na nga urag inuton na ngam awam mo inted na. Anya? Makapasurot? Bakit? Idinapan ka nang isursur itilakom kadakwada. Sikan tinagkuna nga oray ipautang mo. Basta maksayan laeng tilakom. Iso nga ita nga awan pa'y pagbayad da. Saan ka kumamet nga agunget iti kasta? Ay basta! Makapungto takmat. Uray ko mamangtad dalang itilimag asot wano manong. Awam man. Diyak man amukin ka bakit? Panawan nakman dito si Kamaryo. Tama nga no si katipang ipapasak iti pungtot ko kunak tumag. Anya? May saka man. Awan lang nga rodon ti maitultulong mo. Nagadupay lang nga ibagbagam. Paraw! Imayak mare. Umayak ko magsingit iti utang mo arelo. Ha? Awan pa iti makalawas manipot inla akom ti relo kanyak. Gamita, agsingsingir ka. Masapol ko nga men ti kwarta ita mare. Ay, pasensya kan, mare. Ngam awan pa maitid ko ita. Uray ko lang main inutak. Awan at talaga kwarta. Anya? Intun o may alawas. Barang ada maswelto. Magterdak to ko, mare. Ay! Uuray tid kunto ti kagudwa. Lakit di ada masweldo, mare. Pakiuray mo latan. O sige, no day tati ko nam kumare. Day. Apay kaya kasta tilagam luseng. Ay! Big ha, takasla na pudot ti ulam. Napodot at talaga nana. Salpag kiti dagita papautangan. Madurab kon sa idan. Anya, asino aya dagiti pinautangam? Ni Gurya, imutang kanyak iti relo. Napan ko sininger, awmat inted na urebinting anak kami suot awan. Anya, Dayjay mo't abakla, ultimo 5 anarayuma awan. Salbag at talaga ti amin a salbag. Marurodak man. anya. No amukla ko maan nagtitiwod dang agbayad iti utang. Tiyajak la ko man pinautangan dagiti awanan bain. Agraramandang agrelo kan agbracelet iti nginginaan kat di da maggayam agbayad. Magano awan kwartada, si kakit di mo. Makapapungtod da. Permiti babawik ang nagpautang. Ala, labsan kayo pa'y nana. Inak man dyan ni Glenda. Barang adamot maitad na iti utang na arelo. Anya laki din. Anya, uray sikawan mo't pagbayad
man intad na. Napanak man dyan ni bakla, awan mo't la intad na. Sa ita, sika, awan mo't itid mo. Ni, ti amok ngamin kat agsingir ka, kalpasan ti mano alawas. Ngam ni, awan pa'y makalawas, manipod impautang mo ti bracelet. Ada ka mo nga agsingsingir. Masapol ko ti kwarta ita kumare. Iso pa nga asim, ure agpauna ka pa'y laeng, ure limagasot no iso. Anya, ay na, pasensyakan kumari. Awan a talaga ti kwartak ita. Awan pa'y kinsinas, awan pa'y sweldo. Unay na ay ti kastoy. Talaga akas taunay ti babawik a nagpautang kada kayo. Nagtitiwod kayo umot gayong agbayad. Anya? Rabiin kumare, imay kapailangan dito balay. Ay naku kumari. Imayak ta sa anak a makaid na iti ipapannilusing ita ijabalay ni. Ha? Napanmot lang ijay? Wen mari. Ay na, kasta unay apungtot na sa anak-anak kaitad iti advance ko iti impautang na bracelet. Aniya? Kat no may malay dito eh. Awan mo lang na itid ko. Ta saan mo't nga rod apa nagsusweldo? Ay, no amok la kumaakas dyan ti aramidan na. Diyak la kuman nangalala iti lako na. Iso tinangipilit, nga oray ipautang na. Sa ita, kas jay matan ti panagsasao na nga umay agsingir. Ay, naku namon kumare. Oray siya kat naklatak mo dito pa nagsasao na kanyak itay ka. Amutan tun inton sumaruno kumare. Oray ipilit na nga agala ta iti lako na. Saan ta na mangalala? Kaslada tapay kit din ti dakas. Anya lakit din. Kunak to magking ka ba kay? Ay, wan nga rod lakay. Lawlawan kon anangala iti bracelet ala ko na. No pa nagsusildo, bayada mo tinala ma bracelet. Kahit saan kanto na mga alaala man ay. Ay sana na talaga lakay. Iti kaano man, saanan ang maulit pa'y. Kasta ti bagbaga ng ugali da di alusing. Kundi pa utang itila ko na. Ngam kalpasan ti manula ngal daw, pataksin na ka. Ay, una yun day jay alusing. Kaslasaan kami ngagpukumari, gapo iti kasjay nga ramid na. Adaya mga minti patag ti pa nagkukumari nung may papaniti kwarta. Kitawam may. Sa bagay matkit di ah. Isa bayadam to da jay, taustom. Ora ipili nan tumanan tila ko na. Saan mo nga ulitan ti mga ala. Nya laki idig. Aniya? Kastagam ti may naimbaga dito nana? Ay na, Wayne. Agraraman kayo kano anang usar iti bracelet kas kadarilaw. Ngam awam magayang pagbayad yaw. Ukis tilaya na dahi babae. Ha? Kastagayam ha? Ay nako, iso tinang ipilpilit itila ako na. Sa ita, isupay tadaganas ng agsaw-sao iti kasta. Ay kasarita man day jalusing. Tauray mayat ti panakilangin na kanyak. Saan ko kanunungan day jang aramidin na. Bayadak tinalak arilo nana. Ngam isublik lata. Ha? Ngam sakbay tayo ta. Ikak man pa iti pagnakman na. Anya? Aramidin na laki din di tao kasla na naklang di kalman. Oho! No ti panagkunana kat saan ko tutupan. Ay! Nagbidot! Nasing petak launa yan no pepeak lata na kasjay! Oh my God, kumari! Tanda pa pananta! Darasang! Ha? Papananta? Mapantaman ijayan da alusing. Anya? Agasam man na panagayim impagbagay ijayan ni nana mo na. Nga agraraman ta kalungamin. Amadan ni Tirilo kas kada bracelet. Ngam awan magkampagbayad ta just. Anya? Tada tapay tinagbalin nga agraraman ita? Wan kumare. No asino pa'y tinangipilpilit itila ako na. Isupay ti sao nga sao. Ay, saan nga agbaling kanyak na kita? Ay, anya lakit din ni Lusing aya? Nalabas tayo dyan ugali na. Dagi dyan titatao rumbang nga ikan iti pagnakman. Ay, alaman ko mare, inta man ni Jabalayda. Oh my God! Makapaborat ti dara ti awanan bain. Oh,
Da kayo madgayam, Mare. When, Mare? Wen, da kami nga rod, mare. Hala, at titibayad ko itirilo nga impilit mo kanya. Ha? Ngam oray bayadak, isubliklatan. Ngam sakbay na, tumpaan ka pa akastoy. Anay ko! Abay nga tinungpanak matatan! Pagka, Awanan ka nga minitibain. Lay tatirumbangkan ka, Lusing. Anya? sikat tinang ipilpilit itilakom arilo, nga oray ipautang mo. Inutin miya bayadan, sa ita, agkakadagas mo ti mapan mo ibagbagay, ti karuba, nga agraraman kami, kaskadanya dita. Kumare. Urayam lang nga makasweldo ak. Bayadak ti bracelet. Ngam isublik matlakan ka. Tapno saan mo nga ibagbaga nga agraramanak. Salbag ka. Saan kumamot akas ta, kumare? Kaskala nakakaasya makisarsarita. Ngam no nakatalikotin ti tao. Ado sasawam. Nagmayat agaitan de tangiwat mo tap na mom. Anya? Pangasim ha. Kasaan kan nga parparang kanya. Burakit de tarupa. Kunakto man. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Anya ka matan, Pidong. Tunggal agawid ka, magapu iti trabahom. Nabartak ka. Kan, anya ko maita, Marieta. Anya? Ay, unay kan. Awan matan ti rabias an ka mabartak nga agawid. Makauma daytan nga ugalim, nga aramid mo. Tamakauma kaya ma. Katuan! Anyat managkuram iti daytan nga aramid mo. Saan ang makauma? Dulamin mala. Anya? No, makani de ugali. Kani de pa nagbarbarte ko ako na. May ka, agtalaw ka na. Nagwayan, taruangan na, rumaram. Hatan na pa. Kasta ti ibagam kanya? Nagaruan, ako na marutan na umakan, diyan niya bilangan. Agtalaw ka na. Taro ko naman na umakan kanya. Gasta kamatking ka, na umakmatan. Anya? Total, saan tamat nagkalay sa. Iso nga anytime makakayat mo, ti pumano ka. Nilagi, di mo, tira. Yeah. Ha? Nagluko mo tanda jay apilong no kasta timbaganakin ka. Wala na. Tunggal mabarta. Isu ka na ang ibaga na kanya. No kayat ko kanu ti pumanaw, saan ko kanun nga ibagbaga, aramidak kanulatan. Anya? Total, kat saan kami mo't kanu nagkalaysa, kan may sawan anak mi. Ay na, di ka pala tinibab, ti subsub na. Tiyawanan ba'y na lalaki? Nalabas nga rod nana. Awan mo ti dakas iti pa magbagak kan kwa na, asan unay kuma iti inom. Saan nakaamaawatan, balasang kaw. Huwan nga rod nana. Imbes apa nangin sakit ko kan kwa na ti panang ibagbagak asan unay iti arak, ngam tagidaksen naman. Bay amon, Marieta. No saan na kayat ti agbalbaliw, bay amlatan. Nana? Bumakit ka lang nga dagos, no iso lang ti paka-stressam. Anya laki de. Oh, sabihin Marieta. Ngayon mo ka bailaan. Kapanam. Amomlatan ako, Mare. Ha? Nagdakkel mo dito flashlight nga imat mo. Inakman aganok iti mamartak, Mare. Anya? Anya lakit din adungom iti taraken mo amamartak aya. Ay, anya ngay nga rod ko, Mare. Amangan nga minuga pulang iti bartak na, kat matinag di tadaraas. Di konsensyak tumot lang. Ay, Iso na say-saya at numapan kulatan iawid. Inakso ko na, no sa di naman tinapananaginuman. Bili, bak matatalaga ken ka, Marieta. Si kakit di mat ko, Mare. Alam nga rod, inkan.
Sigurado nga iti balay dati na ginumanda. Imay ngamin gimatang nilando iti arak iti aldaw. Ay sus, pare Pidong. Agatan timang sokon ninyo. Ang asim man dito. Gusto ko man tayo kaarak. Agawit kan. May katapon pasar dengan nang uminomedara. Akabalag na gawin na siyang lang, si Kamarita. Anya? Ay, nalala. Pangasim na gawin kan. Pangasim na sandang kay babain kadagiti kasangsang umin ilmunak to ba? Anya? Makapaibabay ti dayaw dito nga aramilam. Aslasan ko nga mo ti dalan nga gawid. Salbag ka kide. Lagi din pare. Sana balik na nakainom tayo mo din. Sinukon na ka ni Marieta. Tama nga nun naka-schedule kayo nga minita. Ano lagi din. Pumanawakon. Naumakon iti kas nga ramit mo. Pagkilit. Kas iti kanayan mo nga iba ka. Sana bali ta saan tamot ang nagkasar. Kan maysa, awan anak tang apektado no bilang laeng maawatam. Ha? Isu ana say saya at laangan no pumanawak. Mangsapul ka langan iti sabali akadanam. Tay makaanos kang kaaging katinggana. Marieta. Sana kas kanyak nga dapating gati kinaanos ko. Impagarup ko nga gan-anos ak aging gang agbalbaliw ka. Ngamkaslawan mo tan ti mauray ko. Isu a pumanawak langan. Makaamo ka mo tan itibiyag mo. Ay, manawan na ka ni Marieta. Gamit tinalagay sa kinabartot mo si Camilo. Ay, ito palag ko na ayaw yan. Masaya nga nagkita ng paano na Saan ko nakulumay? Anya? Noon ni Marieta kasi sana nakaanos kanyak. Adda-adagos ti kasukat na. Apay kapoy. Kayat mo asawan. Adamanan baraw akadandanamaw. Adda-adi. Anya lagi di. Ay, Diyos mio, Marimar. Kahit nang pinutam ngay manayn. Ay, inaya. Di taigit adi. Apo. Apay kapoy ko na amanan. Anya. Ay, unay kaday ta abisyo mon si Kapidong. Malaksid iti arak, naisam ka pa iti babae. Saan ka mga ron agwapaw? Ay, anya lakit dain. Anya batin. Katwan mat, naisam ka iti babae. Ngam saan ka mat agwapaw kunak manay. Tugaw ko lang. Iso mas dawak man ka iti babae nga gusto kan ka. No, anya lang nga tamat ati makaykaya tandakan ka. Salbag hiday. Ay na nga. Amoy ka din. Nakita ti ka barbaro ka din na ni Pidong. Ah, kasta ka day. Kahit napimpintas mo lang ngam ni Marieta. Isungarot ti katawag. Ah, No kasano ti kinakutong ni Marieta. Isuma ti kinalukmag ti babaya ka din tinana ita. anya. Huna na. Ay na, kaslabalyena si kanya. Siguro adda 120 a kilo na day di a babae. Ah, naglukmag nga yan. Naglukmag ko naktumat. Ay, na yan napidaw. Ada instant a pagbangkaan na no kilaat nga agbagyo ken aglayos. Ay, lagi. Anya mo. Sika talaga. Ay, naku. Pudno ti bagbagak nana. Itintero abiyag ko. Italaang ang nakakita kiti kasi kalukmag a babae. Kasalain nam a layers ti bell-bells na. Anya laki. Ding! Oh, nyay pare. Makaumay ka rin mo na. Medyo pa na. Ay, nalipatan mo yan. Nakasangay ni Lolita ita. Ayaw nagpais ka niya. Kaya nagparty nila kayo na itikal ding. Diyan laki di tulok asa anak ang makapan.
Imported na kiti arak ni pare Berto, pare. Ay, gat mapanta, pare. Naimbaglagi din din baga. Nalipatang magtan niya. Ng mga nusan nakapalubusan ni baga mo, pare. Ay, ayo lang, pare. Ay, ayo ko kita kastaw na. Tapos no, awan makungkunanan niya. Ay, wala pare. Barang san na mga aramiden king katikas itar aramiden idin ni Marieta. Ama pan nakasuksukunan iti pakin inumam. Ay, saan pare? Saan nakastaw ti ugali ni Pering? Nasing pa ni Pering. My loves, kunakto mo, pare. Ay, nasayano ka sa pare. Maibagay nga raw, iti kinalokmag na, iti kinasingpe na. Kanya lagi din. Oh, sa di naman ti papanamon, si Campido. Ay ko Agpakadak mo. Mabalak mo. Kijaming ka lagi ko kumpare. Anya? Saan na bale? Ito saan ako nagbartek? Ha? Siguradum lang ang nasaya at kang agawid, ha? Oo, kati. Damag mo na ya. Kasangay ngamin ni Lolita ita. Ti asawa ti may sa kumpare. Gamlo kayat mo ti umay ka pa rin. Ay, saan? Sa anak mo, may. Basta ti bagbagaken ka, agawid ka nasayaat. Amumatan, jak kaya ti artak alalaki. Wan pereng. Matungpal my loves. Anya laki ti. Ay, nabardekan pare. Ape, saan nakaungkan bangka akadindin nam, ha? Sige, kaya man. Pare, bang ka ngay bagbagamat. Kawamad pare. At dapungamon na dapi kama mo. Ha? Mas dawa mangging ka, ano, kasano ti kinakutong ni Marieta. Kit ito mati kinalokmag ni Pereng akadindin namita. Pare, naguyaw ka mati. Ne, sa anak mo nga guyaw pare. Ibagbagag lang tipod no. Ken panag ko na, ket nauyong ni Pereng pare. Ay sos, awan mon pare. Oo. Auray ka sa no, tiginauyong na. Saan nga baling ka ng kulagtuwat? Oho, kung kunam lang dada pare, ngamay. Ibagbag lang ti pudno pare. Pudno nauyong ni Pereng. Saan nga baling ka niya? Kulakto man. Yeah. Si Kati ka din na ni Pidong, san ka di? Ha? Aywan, siyak nga rod. Mabalin ka di tag saludsod. Anya day jay? Sa dino abanda ti ayan ti balay ni Landong a kumpare ni Pidong. Ha? Ay kwa, di talang asidag. No kayat mo, kaduan ka mapanidjay. Wan man nga rod. Apeng amin. Ada ka di dyan ni Pidong? Adapay laijay. Saan kat anagawid idirabi? Ha? Ti awanan bain alalaki. Anya? Ay na, sigurado nga rod man yan, nabarbartik tayo dyan lalaki. Ha? Wan nga rod. Parikot ko unay tinalabas a panagbarbartak na. Eh kami ti pagnakman na. Ikak ka talaga. Ala, umay ka nga rod, takadwaan nakman. Ne. Ada sumunga na naglok mga babae. Gani, kadwa na mo ni baka. Ay sos, awan mo pare. Umay nakasuko na na. Awanan kay di bain alalaki? Ay sos. Pereng. Oh, abay, mas daaw ka ang nakakita kanya. Abay, may kayo. Ay na, no saan mo amalo ko yung agawid? Bagkati mon Pereng. Ha? Ayun. Di mo kaya't talaga ti agawid, Pido. Sige ka di mo. Agawid ka rin ito madamdaman niya. Inton madamdam ako ng pailang. Ha? Bagkatin ka man lang nakastay. Bilag ka ang mata ng bagad. Agawid ta. Agawid! Sang kabagkat mo matinipidong, mare. Ni Marieta ngamin hindi ka nagkutong. Iso asaan na marami dayta. Ngam ita, nakasara ka nga rod itimang bagkat ken ka. Walang kahirap-hirap. Parang kutsyon lang. Ay, niya laki din. Pereng,
Pangasim man. Saan mo man ulitin tinaramid mo? Ha? Anya ko matimadi iti inaramid ko. Anya? Saan nakapaglulukwan? No di mo kaya't amapan kabagkatan iyay paging inumam sa kaisaltak tapno pagnakmam. Anya? Unay ka matsin. Hay, iso siguro nga amin akadenam kat pagpapanawan da ka gapo iti kasta nga aramid mo. Ah, Ha? Maminsan pa'y atalaga pitong. Iti da ito akinalukmag ko. Nabagkat ka akas lakikitlaan. Demon orayan amapan ka manen bagkatan sa kaisaltak ko naktumal. anya? Itama pa ya makita ka alimpyaw si Kapidong. Ninanamit. Siguro, nagnakam kan, manipod na pan nakabinagka ni Pireng, ijayan tinaginuman yaw. Anya? Ay na, makakatawak, manitinayta na damag ko. Agam sa bagay, itikas dya kinalumag na sang kabagka na ka talaga. Ni Marieta gamin ini nakutaw, iso asaan na maaramid, itikas iti maararamid ni Pireng ita. Anya? Nakatumpong ka lang aron itinalukmag ababay. Akabailan na amang bagkat ken ka. Isu siguro ti pagnakmam, salbag ka. Apay, talagasan mo na kaya tuminom, paray. Ay, diyan kaya atin pare. Apay, talaga ang mabutangkan kini Pireng. Nagbutangkan iti kinalukmag na. Anya? Agasam mga mindaya kinalukmag na, paray. Sang kabagkat na kamit tayo. Di, tangarod ti pagbutbut ngak pare. Tapay ngay. Binagan na kami. Paminsan pa'y kano ang mabana uminom. Asa anak nga gawid iti husto nga oras. Umaynak kano bagkatan sa anak isaltag. Ay, sos. Una yan ngay. Nagranggas mo tindaya baka ma. No kasano ti kinalukmag na. Isumit ti kinaranggas na, oh. Unarod pare. Nakabutbutan. Iso alikligak pa lang tuminom. Laklak ang kid din. Di may saltag ka din na oras. Ay sus. Anyalakit din. Awan mo, paray. Mabutang ka maghayam ka ni Pireng. No ni Marieta iday, kit aramidin na amin na kay kaya mau. Sa balitan, nakatumpong ka iti naglukmag amang bagkat laking ka. Kaslamo dingwinan ti pamayan laking ka. Nilaki din nga. Oh, nakaskas na man. Kasla manumutin alawas asaan ka anapan nakiin-inom kadagiti sanger ako kumparem. Saan ay? Apay, napabutngan ka itimbagakan ka. Saan mait? Bakit? Anya kita agbutang ibagbaga. Talaga nagbalbaliw ako. Nilaki din. Oo, nagbalbaliw ng ibagbagamot. Ti ko namkit de, mabutang kalaang ama isaltak. Iso asinardingam ti kinamamartak mo. Adda magayam kabutang mo, salbag ka. Anya? Yawan mo, Pidong. Day talagayam ti makapagbaliw kan ka. Laglagi pam. Isaltak ka talaga, numapan ka manen uminom. Uwan bakit? Alawin. Saan? Saan na talaga? Iti kaanuan. Saan akong arumaman iti salbag nga arak? Agbalbaliw akong. Bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Speaking of pasarabaw, kaano nga tamanan nga agpawit ni Isadora? Ay, wanan niya. Hindi pa'y napalabas at taon tinao di nagpawitan na nana. Un nga raw. Manmanulang nga agpawit ita. Saan akas idinabiit pa ijay abroad. Mamin anaw iti makatawan no agpawit. Mamin ano mat iti makatawan na makaramanda tao iti chocolate. At dapay na yun na nga imported asabon kandilata nana. Un nga raw. Naibusan tay inted na iday. Pawit ko mamanang. Wan nga rod nana.
Di yu tineksan. Mano abula na nga awan damag ko may papankan ko na. Oray siyak nga rod nana. Saan ko mo nga inchachat? Tano kasta ako mustaak. Istoryaan na mo't amin ang mapaspasamak kan kwa na abroad. Ay, naku nampay. Kasla ipalpalastog na pa yun no daduman. Ni Isadora man nga OFW ti pagsarsaritaan nyo kin nanalani itay. Bakay? Napagsaritaan mila ang tanabayag mo tan asan ang nagpawpawit. Na, ipadlaw yung mo't aday tamang namnama iti pasarabo ti kumari yung OFW ti pagalistuan nyo, bakay? Kat siyempre pagsayaatan day ta. Di yun to pa'y maramid ako mustain. Talaga asan ata mo mi abisi. Nangagkaw tinagsaritaan nyo kin nanalani itay. No daman nangag mo, aguli yung makalatan, tapno awan gulo, Andres, ang nalakit din. Hello, Isadora Bakit. Kumusta kayong di talakay? Nasayaat kami mo't kantatan. Sika ngay, kaano ti panagawid mo? Malpas ti kontratak inton sumaruno abulan. Saan akon nga agsubli ditoy? No kasta, agforgod ka nga rudan dito Pilipinas, bakit? Unla kay, makabannog mat lang tagtrabaho dito abroad. Adamot din urnong ta. Nalpas mat din ti balay ta. Una, okay lang no agawid ka. Agbyag tayo latang, oray di ka agabroad. Unala kay, ay, ni tatangay. Adda ka didita, mabalin akasarita. Adda na panan na, bakit? Agteksak tulangan kan kanong sumangpet, tapno makapagsarita kayo mo. Imawag ni Isadora itay awan kayo, tatang. Anya timbaga na ka, Charlay. Malpasan ti kontrata na ito nung sumaron na abulan. Awan kanumot ti plano ng agsubli ija abroad. Ay kahit nasaya at ano kasta. Makadwata mo't laang ti anak ko. Wan nga rin tatang. Narigat mo't laang no trabaho ti aramiden na ija abroad. No trabaho la akanayon ti pampanunutan na. Makamannog ka no nga rin tatang. Isa husto laang no agawad. Uray saan nga agabrod kat mangan tayo latamad. Ang damot di garden na pagbiyagan tayo. Uwan atatang. Uwan gayam. Pakipawit mo to maninton bigat ti basita natin nga naapit ka. Nangikargaan niyaw. Adda iti waiting shade. Dua asa ko na jay. Isupay amay gatang iti bagas. Malagip mo ka sarsaritaan tayo dinapalabas nga aldaw, Erika. Anya pagsaritaan ta nana. Adong mo tinagsaritaan ta ngamin, dinapalabas nga aldaw. Ti may papankan Isadora. Apay ni Isadora. Nadamag ko nga agawid kanong dito'y Pilipinas. Agforgud kanumutag. Asino, tinakadamagan niyo? Ti karubada. Na, sigurado kayo, a reliable source motlaang day tanana. Wen, karubada nga ron tayo dyan. I-confirm ko pa nga umuna kang tatang na. Ang mga numang namnamatay ti pasarabok at fake news mat gayam ti panagawid na. Sigay, i-update na to no anya ti ibagan ni tatang na. Wan na. Da kayo ti umuna apang ibagaak no kasanaw. Udno ka di nga agawid ni Mari Isadora inton umay abulan, tata? Way, agporgod kanumot tan dito'y lugar tayo. Di saan gaya man nga agsubre di abroad? Saanin Apayan na sa lunsod mo. Awan mo't kiti, tata. Kaya't kula amaamuan. Nabayag mo't ngamin asaan kami anang kit-kita. Hello, Isadora, anak ko. Kumusta kayong tatang? Pasensya kayong ano itala ang anak kaawaga. Ado nga minti pakakumikumak dito eh. Okay lang, anak ko. Ay, adaman sa lunsudak kan ka.
Anya day tatang. Ka-text mo ka rin nagiti kumarem nga aging ita. No damari Erika ken nanalani ti dakdakamatin nyo. Nabayagan asaan tatang. Di da matreplyan ti text ko kadakwada. Nabayag nga mina nga awan inted mo apasarabaw para kadakwada. Anya ti kunayo tatang? Noon niya tinangagmaw, isunay jayan anak ka. No, ada kwarta di ka unay gumatgatang iti pasarabaw. Idulin mo kit day tapno ada gastusin yaw. Un tatang, kasta talaga ti plano. Last day to yun asweldok, isong agtipidak matan. Wala, sa nabalay ta, adamot na itid mo kadakwadan, iti nabiit ka pa iti sa abroad. Maawatan damot siguro, no, awan maitid mo ita. Da kayo ngay tatang, at day pagatang yo. Ay, sana na masapol nga adda pasarabong kanya kanakaw. Umanayin kanyak ti presensya. Anya nga timbagan ni Isadora tatang. Nagsalod-saod no, anya ti kayat ka apasarabaw. Imbagayo kumaa, ta di manan unay aggat-gatang iti kumkumpurme. Uy, imbagakan ko ana, ano, ada kwarta na, idulin na lang ngayon. Amok ti ugali, nagiti ibilbilang na agayim na. Urisak tatang. Nangag ko at ti asawak ti pagsarsaritaan da nanalani kan Erika iti naminsan. Di dak siguro nakita. Isa nakapigpig sa tiniwat da. Uwan nga raw. Adamot mang mangagaw, pag magul uli makaklaan. Narigat yung sasaw no na duma. Pudno lang unay tatang. Ang mga no panunutan ni Isadora apa ng dadaal laang. Awan, aguli magtayo pa'y laang. Dumteng to ti aldaw, amaduktalan natin may papanit ti dayta abana. Kumusta ti biyahin bakit? Okay lang ang madlakay. Pasensyakan no di ka nasuko ni airport. Amumad. Awan pag-service may kanitatang. Okay lang ang lakay. Saan a big deal day ta kanya? Maawatan kayo kini tatang. Agyaman ako na bakit? Ang merienda tayo pa Eh, nangalaan nyo iti kamote, tatang. Ay, siyempre, mulak. Kanya lakid din. O sige, ramanan tayo man no napukray matlaan. Ay, una, napukray na tabakid. Isumot ikap kapimi ka ni tatang. Kunakon kat, da kayo ti masabat ko dito'y dalan nanalani. Nay, si kamagayam Isadora. Sa dino nga iti papanam. At dalamapan ko gatangan nana. Kumusta kayon? Ay ka nasaya at latamot ah. Pagtrab-trabakwan nyo nga ita. Iti laundry shop ti kasinsin ka. Ningay Mari Erika. Ay kat iti pwesto umat ani ipag na. Ay, mayat nga rod ano kasta nana. At damat gaya man trabaho yo. Isupay ah. Ay katuwa na. Malang raw, agpatuloy akaw. Sige nana, tagi-istorya tayon to no saan kayo abisi. Awan tinadamag yung maipapankin ni Isadora, nana. Magsipod na gawid ngam awan pa'y man naawat ta. Naglinabasak pa iti paraangan da, ngam awan matlat ta. Uray siya. Awan sa mo tinamnamaan ta pasarabaw. Wan nga ron, sayang mo. Nasabat ko di tadalan idi napalabas ngal daw. Kat awan mo't ibagbaga na. No kasta, talaga nga ron nga awan anana. Ihimot sa mo't tayo. Ngam di bale. Man ano ko man, awan pasarabo ta. Sa bagay, kabailan tamot ti gumatang no kayat ta. Ay wana, isulaang ayat, ada kabailan na agumatang itikas jay. No kabailan na, kabailan tamot nana.
Pakada akong Erika. Amangan no agungot nila kay ikaw no marabyana. Mabiit man laang nana. Apay kaday. Matuloy ka diti panagpalingki tayo tun sa badaw. Ay katwan na. Ibagata ka day kini Isadora. Apay pay lang. Kasano nga tangag pay nana? Ang mga numaamuan na nagkuyog ta. Kat adama ibagana. Panunutan na. Ano niya ti kayat na panunutan? Anya kumay ta. Sa bagay. Awan to pa'y ti inted na apasarabo ta. Idinagawin. Ay, naalalam, Erika. Sa dino ti papanan nyo, nanalani? Na, anya lakit din. Nakita nakpailaan mo. Sa dino ti papanan nyo, kunak, nanalani? Ay, kwa, Isadora. Dalakad mi kin ni Erika. Makichinda kami ita. Apay adiyo imbaga kanyak ngay nana. Ti amumi akit adupay ti abastuyaw. Ay kwa, mauray da ka di nana. Ay pasensya kan, ngam agur-uray ngaminan ni Erika ijay paradaan. Ay kasta ka di, sayang mat. Pasensya ka na, intun sumarunulangan na sumurot ka. Sige nana, bagaandak to Anya ti ibaga, Mari Isadora. Adda ka din ni Mare Erika, pare Andres. Ay, dati natin daranda akasar. Duada, kinanalanay. Apay, di ta kagayam intugot. Awan mat imbagbagada kanyak, pare. Jak amo no apay, ngam kas lalik-likli kandak matan. No maminsan, si kamo ti tapik dado. Anya? Jak amo, no pudno agayam ti pangibilbilangan da ka. Ngamay, adda dagiti gundaway, asi ka ti pagsarsaritaan da. No bagbagak ni bakit kaw? Ako nga. No kasta, saan apod no agayam ti pangibilbilangan da kanya? Isuda laang ti makasungbat iti dayta sa ludsod mo. Nangruna pa ita, adda sakit tinakam da ka. Tawan ka no naawat da, pasarabo, idinagawid ka. Anya? Dayta ti pudnaw. Asawak ngagpaiso ni Erika. Ngam, jak kanunungan ti kasjay nga ugali na. Diretsyon kan, Mare Erika. Adda ka di masapol mo? Likliklikan nak ka di. Sipod nagawidak, di nakmat kinasarsarita. Numapan kayo makitsenda, di nakmat bagaan. Adda ka di dakas nga inaramid ko. Kinapudno na. Saan kami akomportable no kasta akadwada ka? Pasensya kan. Nasakit ka di tinakam yo, idi awan na itid ko apasarabo yo, idi nagawidak. Ay basta. Awan ti oras kung agpalawagkan ka. Panunutom la tano anyat kahit mo panunutan. Bisiak kita. Isa pa nga asim man di ka kumamanaktak. Sikat tinagipulong iti dayjay nga Isadora niya. Imbagak laang nga niya ti pudno bakay. Chismoso ka matlaunay si ka Andres. Una, tamakadlawan jay tao. Marik na alikliklikan niyaw. Alangan may, nga gulbunak pa laang may. Imbagam amin anangag mo maipapankan kwa na. Wow, imbagak amin. Nyalakit din. Di mo amo matiko na sikreto. No saan nyo akayat jay tao, idiritsuyo lang nga, ngayon kwa na. Tapno amo na may piman, ti pagluglugaran na. No ta kayo nga tati adda iti sitwasyon na. Anya nga tamot ti marik na yaw. Anya laki din. Nagsakit unay tirik nagtatang. Di kagsangit, anak ko. Saan mo kasapulan ti gaya makasjet ti galad na? Awan la tinaitad ko apasarabo da. Kastadan kanyan. Oray di saan ka pa nagawid? Sikan ti pagsarsaritaan dagiti kumareng. Saan milangay magbagakin ka ta kayat miya si ka mismo ti makaduktal.
No kasta, tilagayam ititad ko apasarabo ti kayat da. Amom, ti sumbat day ta saludsod mo, anak ka. Agam no sakti si ka, di kagladingay. Agyaman ka kit di iti Diyos ta inikat na ti kakasya klase ti tao iti biyag mo. Saan agayam ti pangibilbilangan dakin ka, iso kasjay da. Kat di mo pabasulan ti bagay, manak ka. Oh, agkape ka bakit? Agyaman naklakay. Kumusta tirik nam? Aging gait na. Jak maklon lakay. At damo lang amin basol ko. Sa anak anang tad iti pasarabo da. Di mo pabasulan ti bagim. Podno tinaybagan ni tatangkin kay tay. Saan na podno agayam ti pangibilbilangan dagita at tao kan ka. Kita Idi adday itad mo apasarabo da. Nagsayat da kan ka. Itatawanan maitad mo. Imadayo damutan. Nasakit lang ta para kanyak lakay. May mayatan ti kasta bakit. At least ammom ti podno. Ammom ti pagluglugaram. Di ka masayangan kanakwada. Ta sipod pa'y ide. Tilang ipaw-pawit mo ti kayat da. Sa bagay, adda puntom lakay. May mayatan tagmay maysa. Ngam ti maadda anak itigayim akasta tigalad na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.